manifesto beri manifesto beri spesifik ia konstitusi atau ia kun niru nilai perhat Islam bahasa mengenai rumah kali pengsan lah apa independent ke parti manifesto ke perlu state berkoi ke independent manifesto ke day apa konstitusi kat ini osno dan kita bangun di Frankie kingdom tamki hakata ke bentar de nila kre ia kata ke micro manifesto de minta ngapelat i tai micro manifesto juni minta ke tinyo tak soft copy de hard copy dengan sapin mi bagi sasam sikit ba ko ta konstitusi de bagi pois ka di ka berikong ni kwa panmanrai di constituency clinics no kita di jingia lang pa hakaba man ka live nai ni impelong jingia lang pa niya sami ki report ka shi pa nama kiru ken soto ya i kam mile ta betati de kata ni ko wei bita ko ni la live ngem ka su internet ya but kita kerja alam pada bila menyusunnya alam menyusun ki kata dia perkongsan apa yang jadi pada hanya terkini dari penung ustur aman di konstitusi juga jelas nilai sekarang employment but job creation kita tak tu kali dibentar diberi kuat pensim pencetak way ini kita boleh diberi iwat mau kita cuba lagi candidates di partis ngangit ba lagi lah orang di kuisnya berkau di SHGs penyerap di SHGs kena kampan susu kamtam di bedai ke housekeeping but tujuh koru ya di ibu jetam pada julek di SHGs ni apa scam susu nama kapolha kata kita human resource ino trade pun mungkin yo lah yo nanti debun lagi government kelaju bersama pemilih ini menghapan pelajemut kambanya pelat kuat susu ya kini ketam nama kali apa kongsan sakawai lu ngapet man di banks don take provision don ban ai loan si bikin he henry duna ha di papen urlong susah kita tekum dia beli hapan le bodian kita di banks balai firman balai kita fi reject nama kibri menta ki perlu kam idon kami loans na banks kam yo banyak kita tunjuk terunjuk ya qualified youths menta ki mo ikna semna di baladat pulih tama ki bamdal kam dan mo kena adisya na constituency rupa ay na terjemur dari way point number 4 ban penkansu ya kani jipkai English mo no diberi sini nang ni betul apa pendidikan English nang keren English dia jadi tahu na benar konstitusi urusi pendidikan di clients pada Jepang na Korea dan ada juga tulok pada dollars de kita kita bicara dengan ilah diberi sini pun lagi mengitai ada train community English kalau menikowe harga cukup waru nilai pemerintah lastang ni bami call center mereka liaru dihapat kesan susu nama bagi suka samna tu ni satu wiki jala perlu sebab mani kiri jala peningila menek ni dalam dero di nombor ni ba bona lagi kimla banyak compete ni tunjuk peti nombor dekat kawan nak lebih state no penini kuat banyak rapi banyak pisap tipong modernize main pisap tunajong pada tujuh por kumai yang ada pelat tax scheme funds bagi nyokit ikhtiar kita kena gila benek kam stat bagi kini di nongbelah wan kiri di kata koi ke pengsan ya lalang hilang le kata ke inflasi ngangit kan setengah ini dalam ni nama kijong ini dan mi penman mi man outflux hilapan mi nangai kim trace di Jakarta. Okey, kini dari kawai ko mengakuah dengan i kajing kelaju ini government companies benar po may kalian. Pakin kalano si profit companies, no? Kung malong menta ini government companies isu besar mana? Idon resource, idon assets, idon kerjaka, idon drop, idon warehouse, idon gudang.
tangbar lada tidak penyanyi di officer ki kinumna ban ya kompi ban ki company ki bayar ka profit kajing yo nong jung kami ada kan lupa kajing head san ka company kini ki kum meg kami sel persang tamban kabar ko chuso kum meg ofet MIDC ini parok ke MTDC ni haba sekala don lagi selama kiru kila banong company ba employee gitu ba item ya boleh sama kita kan boleh ni haba boleh jumpa cross party one way paling ki middleman kontraktor dari jumno ki patlok dengan kuah ban perkelabian sudah komlong komisar apabila funds kapoi be syak senok kanungian bagi middleman kanungian bagi